Pošto je svima poznato koliko je važna fizička aktivnost i vođenje zdravog života, mi pozivamo sve građane Subotice iz bilo kog dela grada da dođu i da se priključe i da vežbaju sa nama. Bodyline teretana posluje pod sloganom da smo mesto gde Subotica trenira. Sada smo odlučili da još jednom kraju grada omogućimo da im trening bude dostupniji i na samom delu grada Prozivka otvoren je Bodyline. Objekat obuhvata sprave za snagu, kardio sprave, imamo jednu funkcionalnu zonu, to je izdvojena sala gde ljudi mogu da rade individualne treninge ili neku vrstu crossfit treninga. Naši vežbači su zapravo različite starosne dobi, od najmlađih tinejdžera pa sve do seniora našeg grada, na što smo zaista vrlo ponosni. Volela bih ovom prilikom da istaknem i posebnu akciju koju pripremamo, a to je da četvrtkom i nedeljom imamo besplatne termine za penzionere, tako da ih čekamo u što većem broju i naše kolege će im pokazati objekat i zapravo svi su dobrodošli, tako da vas čekamo.